$10,000 US. So NDC, Sammy Gyamfi. Dollas are where you free in some prophet. Sammy Gyamfi, yes, I'm mistaken. Look at me, Akwess. I didn't yet, man. I brought my dead Dibrano on the crown, $1 one day. One yes, I'm mistaken. You hear Ghana and Koswa, and yet they are back obedient in your twabang. Sammy Gyamfi. Now, buying a Ghana where $1, the actual be a MPP and MPP power and this opposition where $1 that. Eddie Mobida. On a man of dollars at home. It's a $1 about one. When you debride or many more, men find your cassim. Abusuya eye Opambour ese kwan ya Sammy Gyamfi efa so $1 ede ma Agradaa no wanya de o se nei obusa no se abra na owo opposition na MPP wo aban mu no na $1 ena e cha na Sammy Gyamfi na ben na Ghana where $1 the actual be a MPP and MPP wo power and this opposition $1 da Sammy Gyamfi yes am mistake ni bi abra o me je dibra na on de kura no $1 wa bonten on yes am mistake ni bi you hear Ghana and Koswa and yet they are back obedient in your twabang. Oh, and ya Abusuya was say Agradaa de won't me money subo bia Agradaa for so Sammy Gyamfi say $1 and yet the emfamano and the kind of crown no team no range over no crown na senka Agradaa je kura no de kan ho dear mama Agradaa de onyam for so 100%. Yes sir. Enti Agradaa song onyame song it's any latest kana Only for range over latest. Range over latest second de mama na ani Pachakari or Trem. yeah mama Agradaa ani Pachadevi. Omani Kofi Obandi Kofi. Uncle so chika Obeka N0NSÉNSØ last week no Opambour dwaye papa ne buo $42 bi de mane NDC for se ne kwan ya wofa so ekọ eye na asode kwan no enye na NDC baye 5 months ni ekwan no kora omonye am say asode kwan NDC for abaye anam se ma omonye yo be si na NDC for nyamaye ababan mu aye budget awie ekọ 5 months prophet ekwan no prophet the body for so ye kwenso na sase etweko ene abusuya otutu bi de mane omukra se Ashanti region NDC for no apart from eye Ashanti regional NDC chairman ema obi ansi ne fie NDC ni bia wa Ashanti region be si ne fie bia no obepam no NDC ni bia no wasantema mu ha na mekọ akwamena wura me fie wo de tra wadwuma na ye wadwuma na didi etwan ye no obi ani asem ene abusuya last week no prophet wine atutu bi eye den ede mane omu ye pa gina so se last week no NDC ni bi mane tra fie se oba no wamba ene se mpreduasa oyusu nsamfo ne nkwasasem be kora eso no no na no ba ko fresh of praise so ba be chia me osremi a me nya daji mo nko ba bia na me broko o ma e ba fie gina so praise ka kire me efra no pa kopem anajo be no nko no nipa na wa ama ono so aba mfre e be sinde ontimi fresh of praise ko sro di fo mam kwase na BBC ti si ya kwan boka so obi yakwara mamu boka so obi yakwara mamu adwini nya djuma and away ene betodwa se Agradaa kuro yeyi ene ndei akofa asem aba ene abusuya okohe video so ene eba ene caption amanfo tworo obi kura de se an Agradaa hu Sammy Gyamfi wo ye na se no watata na femfam ne ho saa esresere sika ne ade oyi bia mawa wo ye ni pabone ni o de camera etiso Agradaa obi na kan mamfa na gentu obi na kan osu ye ni pabonfo o tata Sammy Gyamfi ho saa esresere sika onyi bi mo asoso a wasa the camera etiso de abato abontre nyankopon ebetua woka ono ne Opambour so abedi nkomode afa ho anopa ya abusu awie ya me no ekasai se sade ne Sammy Gyamfi nye bi biem dabi na obusawo abra na eye na dodan kwakufu ado tia ban mu no na ode $1 echecha na nso Ghana ha na obie ni ho na owo $1 ede chen no ye wura baumia s vice na obie ni ho na owo $1 ede chen no enso no mo mfa $1 enjeche even kwa the current president eye John Dramani Mahama kura no onfa dollar enye de encheche na wo Sammy Gyamfi na mo $1 egu kamu a amanfo sere wo a na kire se abusuya wo de eye de eche into Opambour si otu Sammy Gyamfi fo se sade no ye ne de ma omo binsi biem na afezo sade no kura si no eye se president ede ne nan esi fom na otu ginaye bi eye de ewo ho ma ne nko hese we ebetwamu saa aye de akọ anya saa ede party ne bekọ fom se to ede abusuya akansem pa kire se enye easy enye video so amanfo epuli
Ediba and a video be an Agradaa ekura $1 kura na wo him no amount for Sammy Gyamfi $1 no or the man Agradaa abusia he. This is what? Pronounce it. This is what? $10,000 US. Hello, hi, it's me, Evangelist Mama Pat. This is 10,000 US fucking motherfucker dollars. Samu Agradaa go fabre Sammy Gyamfi die ene jese abusuya ene enye ize ubofu na se dollar bi ahyehye na manfo akotwa ede aba bi social media nso se $dollars we nyina agu eye Sammy Gyamfi kam na nso so dollar kakra ya ode koma Agradaa yi hwede ede abre no sika no a ode ma Agradaa nya manfo yo but the currency na ode ma Agradaa the dollar no a ode ma Agradaa se dollar ho aba asemo a abusuya ye kakura no a kirese nei ye nyankan wieye ye nti Opambour emra eya me pacho wa kasa oba osofo na agigezi ofre me chia odi bia onfa oni agoro kura wo se chia mba pamam na odifo mpacho o won kran ana odi ne dwuma na nansia na ne papa afim ana wanti man fro se ka chia me kra odifo me kra nansia na beti mpacho ana wanti man fro ko se bodi fo ma ne mam kra bo se na to me yanko yes sir na onyankopɔ di fo mpacho eyi na omokoye no wada wo mpacho so na me Agradaa Patricia me pacha Agradaa ankasa prophet dia go beti aguso yes o ye di bi ana asofo bebre ana me pacho NDC Sammy Gyamfi onu su ko bi na onyankopɔ di fo mpacho eyi ni pon ya omo kɔ no Sammy Gyamfi ko fro ne kana so na me Agradaa to an enkomodidie mu a professor mo kasa nyina na video camera do mo so e capture no yes so mo nhye no o maniska mpacho anya hwe so o mani bi yes sir so o mani bi yes sir na odifo $dollars a wo yi free ni nsem prophet kan mama me na video na beto abonte na prophet ho asem nya asem kotoa enya asem nyes ka kotoa enti wo kan ya no so mama si da bi radio so no say hwim dia kan nyina wo hwim odifo mpacho so mama party hwim free ni nsem wo hwim onya boni bia yedi series wa Ghana wasra u Ghana ska wansra $1 boy $1 edi man bia yes wo de achen bia wo di man no so so je efi wunsam yes sir Sammy Gyamfi nya sa mistake ni biem abra wo meje dibira na ekura no nche $1 wa bonten wonye sa mistake ni biem ye hia Ghana nkoso enya de ba kofo be di enti na eto aba no mawie Yamishra prophet. Me catch obia. Anya kesi something na eto aba Ghana ha. Mo hweye. Enti ya maami Agradaa ahwimi ya wahwima mpa. Odifo amanfo ka se ebi maami Agradaa soliti ayura mahama emre bi. Da bi wo soliti ana o soliti nya hwe nipa. Ebi ye wasesa. Yes sir. Nso nipa ho. Nso nipa ho. Yes sir. So onim so wasori ya tia ayura mama no odi ska no so ma no. Yes sir. Rebe so onim so o madia bibia ma na den aka. Na emom no what you say? Yes sir. Abre ye campaign no na say Sammy Gyamfi. Da ben na Ghana wa $1 dia che obi abre MPP wo MPP wo power NDC opposition o $1 da. Edi mo obi da. Wana mana $1 shan ho. Isa nesa $1 ba ho a. Wanya dibre bi o mani ma. Memfanya kasesam. Ide mitunufo. Be chani pani bebrebe. Yes. Onya very careful. Sana be ya party ni amamu ni benyan munyam. Party ni amamu ni benyan munyam. Asako afidie we ni die ni bo ni edi mapanimu bia ye beba bia nya bia benkum o ye beka sana be ya Ghana be tretre ye be nya ba bia sie ene hia dibra ye wura president ya ma no se sika wo ho a onhwe ye nya ne dia e yo mani sika ene wote won hwe so sani obi ati bi na ne ya twi wo ma se no sa na wan hwe ya ono se ne mra be so no na obebu akonta ento nya very careful the nation sani ya be ya akontabuo pa no obenya ne man ko ye kudabuo bone emfa nse ni tinti no sa bra bon mo biem onyiska enti church abonten $1 sembia ba bia onye ne sika ni bibia biem won hwe se obebre no ho ase se na bia awura beto an so onyame ama ni nyansa onyame ama na twene onyame ama no odo otimi kasa onyame ama ne se ni kasa enti wonye dibre ye dia emma ho ma ase yes na se ni kasa no dibra no sa na be ye ye ma ho ma ase ene ma ho ma ase God bless you enu na de ehia
And then you can so yes, I cried in crab. You can so ye be a new quite so yes, I didn't crab you. Papa, you want your man now. And so Yamia Sam said, Yanina never time. Yes, Sasa make us a church the more. A yes, a pea. And I don't know how. I can't only send the intimacy you said. In terms of men, yes, terms of men, yes. Now watch me. Se maintain me ya o how one can be breme. Any paginim, a point any pay bebo, and so many pabet transaka. So for Abra we are weighing no. No be per quamboni bid wide. Afasum no winim. When Obia Rio, Obia one abo, so now bonny a day. Oh, Nipet. Cano Cranca some Casa identity. And here Mamma President, where we don't cast us and no one to be. Senabe a bebuana, NCB, untunufo, Senabebuana, NCB. Amen. Dear Mammy, I got the onion from so 100%. Yes, sir. And you read song when you miss song. It's any latest Ghana. What for ring over latest? Over latest. Second, dear Mammy, Pachakandi or Trem, Mammy, I got Annie, Pachadevi, or Mandy Coffee, or Bandy Coffee, and cause what you can. I'm ready to end with you. We used to be. When you miss to me, you're ready. Now, Omi Atom from Obia Osha Sammy, live or Prophet One TV. I'm ready. When you miss, I had your brother in Tiasias. Until you are Sammy Gyamfi. Or she had one year PM. Yes, sir. Or Nips had any PM. You were present. You're 12 man, 1 year, sir. One about you, Debra, Obia, yes, sir. Chairman. General, you will see you can tell one yes, ministers, could that talk braka? One about some George, one about a wood or Omonyesa, Obian $1 and won't who be one the Cassiapa, and so the idea. You run another better than the Ben would never be $1, and so be an old dollar channel. You're a Baumia, here for no $1, and no be an old dollar a channel. And so, no, say, Yetibre, the Ansheya, Yanamo ye 2 years, near the Ya, near Mamma for done woman yet, a shay. Dear Rassamaja, from more baby CBM. Yes. Or must I be CBM with that? Do Yamajana Dubiano, or Jean we? Or Jean we, pa. Papa, you are one who saw your papa. I'm Obian who saw your papa. Then a chileno. Yes, some case at him. Into when you're very careful. Or when you or call bones one side. Odi from Pachanidia, Wadaruma. Okay, and so body am upon Dollas and Pachanidia, Obama until once. Okay. Okay. That's a gauge 1 yard. And I want to mail for a cross body for money, mammy. Say, be a same say not to me. At the atom, Mrs. Dapom said, about the tonnage. The pet said, one about the tonnage. Come as have a commerce. 1 yard. Ya catch them some so anyadi. Parchamatic prophet. Come back. Yen ya ebeko akotanachi. Ya saba. Yes. Enyahwe. Yes. Nipa so oni awoka na ho na ayede. Akaka. Samity. Awurade hira obia. Na abusua ebia na last week no. Wan tie nsem Opambour ekaye. Edefa NDC fo ho. Ene won ne otoye. Edema NDC fo wo Ashanti region. Osimo mu sini fie ebia na hwesa video no yehwe kwan na Opambour bu fu ene ne sofu tintin abu fu se NDC fo mu yakoye bunia ye ede ama eye omo papa prophet one abusuya video no bla ebi before bi na eye bunia ye prophet na kasam re kwani kwanse ka won ka akora na odefa from prophet ebi before na ye bunia ye se we wan edidi baka yen se we si akwo wan edidi aka yen abatu ayekoto awiase nyina se akwo mesi Ghana abatu Ghana yekoto a awiase nyina se abatu ne mu odin na prophet abane amubonye na ampa abatu ayabbo ne ntem kura eye saba we se the prophet back here in West na asofo nyina te wo ene asofo tade akase Kota kesaso from penifo na prophet kan ye everybody catch them say ba ne sesa na president say to me come na te wo yesu di merade ne bedi ade no na ahomoni entimi nya wo hwe nipa bi aso ntimi sesa everybody adwene wo ho ampa ye di president no e ko 5 months enie
bibini won ene tira bebre na ye be awurade nim ne ye be sere awurade wo mo a eye na awurade twentwen ne nsase because ye nya de epewi a ye wure fi ntam bibini condition ye bofu na ne ati onya v8 enya tirem na se onya je pedem ne pe e wure fi onyankopon ade se 2 years no na abato won nkogoye ese ba asa ne asaka na so ye wa ha awurade afadi fo so agim kunimudie de ama ndc a ente se ene ndc fo mu ankasa mu kra na bi ni mu gidie se masa baba mu mu ankasa mu na kasa kra wo radio so kra na edin wo mu ene mu tira radio achi tira concert a ebi mu kasa ase oba ya bo no pampers ebi mu kasa mu ka no concert achi asa etuo tira ne so a MPP ebeku no na sha kokodu na prophet de kasa wo bantema the Florida of MPP everybody fa no so kasa na efa ya se fa na nyina na oye no atu ka akọ ene appointment apa ene ebi no teacher officers prophet cry emu musa na na pomodin te sempo Asante region ha na chairman na kwesi Asante regional NDC chairman Radin Sraw na oma ahini a wodie no chairman wodie no emu nsra no so mfama ono nko a ene tibi fa for na frɛ osofo prince ebisa prophet as a prophet what to say the whole NDC Asante region obi kura mpe prophet kura emisa se odi for kura te say mpo she onyame o si hene no ono ne to hene ono ne kata odi for Samuel se wa ben ma na ko chese fie mi si hene foforo o se brade me ko ma me o se ko me tse de obeka te o mu nya obi enti fa ne sanka ese hene atu hene odi wo twedi ampo nyankopon enti wodi ya fa ye dia gwa na yade na no ma mu sa me se asore kwa na ndisi fo abaye anam se ma wo mu nya yo be si na ndisi fo nya meye ababan mu aye budget awie eko 5 months prophet ekwan no prophet the body for so ye kwansuo na sase etweko omunya me ye kwan prophet ekwan ye ndisi for say bade bon but asore kwan kakra ye yi no omunya nye okay ise ekwan kro ye so bade wo so obo ye nya nye ye na de nipa ebeko ye botom and maybe I'll share the traditional. Hey, I hear some stuff for you. Just people refuse someone to move. soft stuff. Oh, David, or more review. Prophet. And for you, represent them. But one day, what don't want come. Now, saturated for the prophet. Be chairman and a question free war. Prophet, Tomo Yama Miraho. And your way. Miraho. And your way. Chairman and a question, I didn't say, the crime if you crown, we will be a grace of you. oh, When you meet your super very open. yeah. You will be an be crowd press and make us say a powerful chairman and a question. Yes, sir. And this Libyan was Antimamuha. Let me call come in a room if you would your travel, Juma, or Juma. They did at one. You know, be in your set. Yes, sir. It's a fin Ghpage, a powerful chairman to me. A Santimamua. Chama a friend and a question. Obedience if you grab him. More be a maho. More be a friend with some more party say grab him. And no, I don't know. Your mark can be a matter. Nti mo bia mfem musama se obia wanyo me no obia ni asem e be yam nyam djuma ansa no mo ba adjuma na mbigu so ameye e kwan no so ma anya sofo yesu di mu yesi asoda wonya kwan no yeti ne ye bia asoda ne wie bia dako ye be ye kwan prophet akwan ne ndisi be ye prophet akwan ne pa de ndisi be ye kwan ni so dai e fi ne kwan no e se apampo cha ma untumi no obia ni wa ndisi ni bia ne ho ya obechi amemu awura me fie ana ko me no obi akra kasa fun so biem ade sankran fo yes sir ya santima mu ade da bi this obi won kan panimi bi won kan wo number kra me am friend yes na sa kuma se ade me no obi ankasa biem andi si bi bien si me fie ade chama na kwasi asa ena no ba ko fresh of praise so ba bechi ame osremi a me nya daje mo ko ba bia na me block o ma e ba fie gina sofo so praise ka chere me efra no pa kopem anadwo be no nkono nipa na wama ono so awamfre ebesi nde ontimi frɛ so opere kwase odi fo mam kwase na BBC ti desi yakwan muka so obi yakwara mamu muka so obi yakwara mamu adwene nya dwuma yes nkra odi ejai so me say ano papa na so opere frɛ say ni person is one kan kyerɛ me wo ba aba ba kyem so ka kyɛn sɛ me nkɔ ba bia etifie me twa obi a oba bia no a block ono a oba nti ena bina ekɔ week ontimi kura mfrɛ mu sa klase odi fo kwa wote sɛ ana say bia sɛ ni sɛnti na bia sim kwa mama ai hwɛ ne yakɔso prophet sam kom se we hwɛ ne sisi to be ready for say Nigeria prophet hwɛ ne sisi hwɛ ne yakɔso sɔfo enti na me ka no mo obi anyina nso ba bɛkya madwie matwa sa de anim ɛmɛkya me
so be fin kan and can for na kame and this be one company for no na so betima mapan na sasantima mu ha de mo bia ma so obetia me when your office tema tema ye wodwuma no obi ani asem bie ba wie so apart na kwasi obi ansi so ba betia me obi me no obi akwan kasa fun so me to dada wo Nyankopon hwe me ni obi na hwe me answer ba na ye nesi prophet ama koso na ye nesi prophet sane sade ne ya me ya week nie se bia week grab me sana o any atwam yes sir na o atwam yes sir you want a surprise friend o any person me sia friend and this ni oba ba chia nem si o obi am friend obi am friend one friend say wo ba eno ano na wanya mampa nka kacha prophecy bia say ne say crant bibi say ne si kwantie bia na mantima nya de ne metia na mitifie na asa akwara bia asa mo na amadini di ni nyadwuma o Jesus Christ God and this awful ya wie ye ko awurade hwe dependent fo bia na mo sie ma no fo bia anamon na brabo enko isani awurade epese ko tie Ghana hade wa hade say wo be yu yam dia akoma pasa obo nipa obi fetchire obi a wo pesika di fetchire asofo obi ni fetchire